dalawa ta galat tayo ti ugot ti pakpakaw. Sadyaan tayo ti may galat to ta do ti pakpakaw dito yung dila anos lang katilag birok tugbo na. Ngumado nalawa pagalaan gajay pasurong. Nalawa yara ja unag ti waig. Ado kini naalakon. Ayan tagkat tayo. Rigat lang siya galamot kwa. Dapat na nasipot ka ang mga tukit dino kwa. At dati atid dog. Bali da kami dito'y kwan apo. Barangay Kaminturuan, San Nicolas, Pangasinan. Dito kami baryo na. Ito'y ang tiwawaig tayo may nga kalara tata. Turong minsan manan ngal daw datay ligdangan wino gurong talamit ado ti malamot dito basta dito probinsya na talaga probinsya tayo ado ti malamot basta nasaad ka lagi di nga tayo sa Pilipinoan tayo dito abroad wino kwa amin nga tata abroad apaw nga makabuya dito nga video shout out kanyayo mamin siguro amuyo dati nga lamot sabi kiti pada nga Ilocano shout out kini Auntie Arseng Kinangkal Sabino nga suknat dita California, USA. Shout out mo kininsan ko nga Maripe Gasmin Oclarino dita Hawaii, USA. Shout out mo kadigi jay kakanakak dita Dubai ni Crismon Marquez kini Raymond Marquez. Tandi kiti dadumamatan nga gagayam nga data abroad apo. Shout out amin kada kayo nga pada-pada. Ini ang bangir na gado. Ini. Ito tagala, hindi kita naglukot pailaan. Hindi nagaganos na pailaan. Apo ti alaan tayo. No ma-refresh iti bagbagay. Napigsa ti bagbagay gamin di kita. Mga klase ti lamlamot. Ito na. Pagsat dapat mo tinayon na kaidi nga naalak tatay jay amano manan nga si daan tata kan ito nabiga manang ginatuma mabali mo lang nga i-ref ano inuton nga si daan ta mga basta malaylay dato mga basta mapirde kantay lang dato ti kamates di bupugong nasuden nga tayo bali mangikan iti kamatis kan maalat may alat ta depende la kanya mo nga mga ramitan mo nya ti kaya mo nga klase ti panagsida dayto